Amen, amen, amen. Sinemukele once again bazalwane kule session yesibili lese singena kiyo. Yekuqala isession sifunde isifundo Psalms 107 from verse 23 to 43. And then we also read from the book of the prophet Joel, chapter 2 verse 21 to 27. Then we read from the Gospel according to St. Matthew chapter 16. We read from verse 1 to 12. Then we are going to focus in the Gospel according to St. Matthew. Let us pray. Nkosi Nkulunkulu sihambele phambili usivule emehlo sibone ukuthi uNkulunkulu wethu lonamandla sisondele kuwe ikakhulukazi Nkosi positively and with seeking you wholeheartedly. This Lord we pray in Jesus' mighty name. Amen. Bazalwane kulesigaba lesi ngena kiso singena esehlukweni saka 16 la khona uvedwa khona kwekuthi Jesu ungubani nokuthi kutokwendani. The whole chapter is trying to portray or to reveal who Jesus is and what has he come to do lapha emhlabeni. Kodwa nake singakafiki lapho siteshi seqala sigaba sekuthenini sibuke la khona Jesu aqwayisa khona bafundi bakhe ikakhulukazi abaqwayisa ngetinto letiphathelene nebasaddusi kanye nebafarisi. Sitawuva ukuthi yini Jesu lena lengaka labaqwayisa kuyo. Basaddusi nebafarisi bona bebafuna sibonakaliso kuJesu kulesikhathi lesi. Bebafuna sibonakaliso kuJesu. Lapha ku verse 1 kuya ku verse 4 bafuna sibonakaliso kuJesu. Bafarisi nebasaddusi bantu laba lekingathi kusebenta kwabo kanye kushiya leminengi imibuto ngoba bantu laba lebebekade bangavani kodwa kusebenta kwabo kanye kusitshela ukuthi kukhona kwesaba lokwakukhona lokwesaba kwabenta babuya bahlangana babamunye kwekuthi let us be common in order to fight our common enemy. Lana ke siyathola kwekuthi bafarisi kanye nebasaddusi bese kunesikhathi lesithe bangevani. Kwakungesiyo nje into leyokuthi ubeyayiqala ngalezo sikhathi yinto lebeyinesikhathi leside kwekuthi bangevani kodwa esikhathi lesi bahlangana ndzawonye bahlanganiswa yindzaba yaJesu. Lokho ukuthi Jesus was a serious threat to both the Sadducees and the Pharisees. Jesu kuta kwakhe kwabalethela kwesaba. Nabenta ke kuJesu lapha benta batoqela sibonakaliso le Jesu kufuna ukuthi asende kuhlangana kwabo bahlangana ingathi batoqela into Jesu langabendela yona. Andike siyabona ukuthi bahlangana nje batoqela ukuthi Jesu abendele into labantu laba bebehlukene kakhulu ngetifundiswa nangemapolicy nangani bebavele kuyingwe nenja bangahlangani kungemanti na oyili kude bekubahlanganisa kodwa na into yinye leyabahlanganisa ukuthi Jesus was a common factor lebekade iyi-threat etimpilweni tabo ekhambeni. Lana siyabona ukuthi bafarisi bona bebekungebantu bebakholelwa kakhulu etintweni letincane letatiphathelene nalokho kukhulunyiwe emthethweni. Babuke bona-ke babese bagcina bona kodwa letinto bebatenda ngaphandle tingabunyuluki ngekhathi etintweni tabo bakwenta ukuthi bafune ukuthi babonwe bantu
kube sethi baSadusi bona bebavele bemukele letincwadi letisihlanu kaMoses bebenje lapho from Genesis kuyokuma ngiyabona kuDeuteronomy, the first 5 books of Moses, which are the books of the law, the Torah, the Pentateuch, lapho emthethweni wekuthina angeke sikhona ngokonke lokunye thina we believe in the Hebrew scriptures, or we believe in the first 5 books of the Old Testament, the Old Covenant, the Covenant. Now, lapha lokunye lesikonako siyabona ukuthi baFarisi on the other hand bebakholelwa etingilosini, bakholelwa nasekuvukeni kwalabafile. Kani laba bona abakholelwa labaSadusi ukuthi tikhona tingelosi, kukhona kuvuka kwalabafile. Endingeloko masifunda incwadi ya Acts chapter 23 verse 6 kuya 10, lakhona uApostle Paul wathi ukuthi labantu laba kukhona labangahlangani khona, wase uyabaqabanisa ukuthi nibona nje namhlanje boshiwe ngithethiswa amacala la kungenxa yokuthi nifakazane kuvuka kwalabafile. Hey, uyabona-ke baFarisi batsho bathi ya ubeka yona, bathi baSadusi uthini, base baqala kusuka siwiliwili ngoba abantu nangabe bahlangene ngebuqili kukhona imvo lebuqili babo lefike kuthikameteke khona. Haleluya. Uqili busheshe bubonakale uma ngabe umuntu asinaka nje amatiko angahleki kuba uyahleka, iba khona imvo leyishoko nyalo kwekuthi sesime kuphi. baFarisi siyathola ukuthi bona bebangasibo beliqembu lepolitiki. Weqala lo. Kwesibili, baFarisi bebede inkinga nembuso wemaRomani, noma ngabe ubaphethe kanjani, as long as babanika isikhathi sekubambe botandaza benke inkolo yabo bebanethisekile. Kanti laba baSadusi bona bekunebantu bebathanda kushaya imithetho, bantu bekushaya umthetho, bantu labafuna iwealth yebunjinga umqebo, bantu labafuna amandla. baSadusi ke nabo bafuna amandla, bafuna umqebo, bafuna kushaya umthetho. Kube sethi lelinye iqembu lona lenethisekile nje ukuthi hayi, uma ngabe thina sinikethwa nje ukuthi sikhonde kuphela sisendelo wethu kwebolo kusilungele. Namuhla bakhona abantu labanjalo labathi thina nje senele sangena nje sontweni sashayatanda saphuma sahamba kusanele. Lokhu kwentekani ungasangibuthi ngale kwalokho. Bese bakhona le gruphu lena leyibambela umthetho ngingathi bantu labadogmatic, bantu bomthetho, umthetho uthi ngiyathanda ke nami lokho kulezi isikhathi ngoba ukhanda ukuthi le mithetho ubanjwa ngayo manje ufuna ukuthi uyathi uyiqaphele ubese uyambamba ke Jesu, ungabambi imithetho uthi uyathi uyiqaphele kodwa na ubambe Jesu, ngoba le mithetho angeke ize ikuvulele lisango lasezulwini, lisango livulwa ngaJesu. baFarisi ke banglabanye bebabuke ufika kwaMesaya, kanti baSadusi they had nothing to do with kufika kwaJesu lo Mesaya, noma kufika kwemgojo kaNkulunkulu lo Mesaya. Konke lokho lesibona bona kwakubehlukanisa, kubenza bangathelelani emanti, kodwa Jesu kuvela kwakhe kwabenta bahlanganiswa yini, bafuna ukukhonza Jesu yini? Cha, bahlanganiswa yi-opposa Jesu, bahlanganiswa kufuna ukumelana naJesu, ngoba abantu bayeta enkonzweni betele tinhloso netidzingo tabo. Labanye betela ukuthi lo mfundisi sifuna ukumtshengisa, lo mzalwane lo mina ngifuna ukumtshengisa. Bafuna abantu labeta enkonzweni betele kuprove amaphoyinti. So ke la bahlangana, hayi ngoba sebayevana, kodwa bahlanganela kufuna ukuthi ophikisa nokutomelana naJesu. Lokhu
basondela kuJesu. Uyabona ke bantu nabeke esontweni noma betela kuyophikisa noma betela kuyokwendana, as long as lisashiyelwa leli kaNkulunkulu lelithandazelo lelingemandla liyawenza umsebenzi ezimpilweni zabo. Lapha sibabona batomlinga Jesu, bayamlinga Jesu noma akusiwonje kumvivinye lokhu kodwa kukumlinga Jesu. Bathi thina singakholwa, singaba convinced uma ngabe khona sign lingavela ezulwini lide lapha emhlabeni, lokho kungasenza sikholwa. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi nakungehla umlilo ezulwini utoshisa lamabutho emaRomane, the Roman legions, then singakholwa. Lokukholwa lokunjalo akusiko lokukholwa kwakufuna kunyathela nabanye abantu, lokukholwa kwakufuna kuqekela phansi labanye abantu, akusiko lokho. So ke labo bebakholwa ukukholwa lokungasiko kwakufuna kunyathela emaRoma, bathi Jesu akechithe sibonakaliso lesitawulimata emaRoma, kungabi le Jesu lebese loku atenda temondla abantu tewendana. Uthi Jesu siya phela ngasibona nilezi sajona lengangakhuluma ngaso. Jesu ke wathinda laphana bambuta lokho kuMatthew chapter 12 verse 38, wathi Jesu siya phela sibonakaliso leniyosibona nilezi sajona sekumindwa inhlanti aqale balanga lamathathu eziswini sayo abesiyaphuma. Ngaphandle kwalokho kude lokunye leniyawubona ni. Lana-ke kwakuneclaim lethi uma ngabe wenta ama-miracles lalamhlabeni, lokho Sathane unesandla kubo. Kodwa uma ngabe lama-miracles avela emazulwini noma enkulu, kusho ukuthi avela kuNkulunkulu. So abantu bahlala njalo banetithonyana tabo labathanda ukuthi beka bathi nkulunkulume letingashayisani kahle ncamo netinto kaJesu. Lana sibona lenye into masifunda kuMatthew chapter 15 verse 31, kwekuthi lamaJuda emelane naJesu lobuholi betenkolo yamaJuda kumelane naJesu akukholwa ngama-miracles, whereas nalana sibona ukukholwa lokumangalisayo verse 31 chapter 15 kuthi ngakho tiqumbi tamangala natibona timungulu tikhuluma tingini tiphelele tikude tihamba netibubuthe tibona tase tithumisa uNkulunkulu wema-Israyeli. Bantu betive bakubona lokho nakwenteka base bathumisa uNkulunkulu uNkulunkulu wani ngifuna ukubona kahle, bathumisa uNkulunkulu wema-Israyeli, the very Israelite bayamphinga kodwa abantu bayambona lo Nkulunkulu wema-Israyeli, ema-Israyeli nemaJuda, lo Nkulunkulu wemaJuda ukhona kodwa amaJuda ababoni lokho. Kubuhlungu ukuthi indzaba yenkolo ibanjwe ibonwe bantu labangakholwa kuthi thina lesikholwako isilahlekele. So ke siyayibona lapha iyendlela Jesu lapha ubabita ngebatentisi ema-hypocrites. Uthi hypocrites, you know how to discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the times. Jesu lapha ukhuluma uyabakhondema kwauthi nine batentisi, and Jesu ukhuluma this very strong word or phrase ubabita batentisi. And ngasi Jesu phela kwakwatiwa nje ukuthi nangathiwa ukuthi divide kayi-10 bese kuthiwa asesesibuke la khona kunebafarisi khona wawubakhanda khona eJerusalema bagwele. So-ke lana siyabona ukuthi kwakugcwele bafarisi lide bazalwane, kwakusebaleni kwekuthi Jesu uyinkothane yaNkulunkulu kodwa la mehlweni abo bebangabona ama-credentials akhe abesebaleni kodwa emehlo abo angabona. Lapha siyabona ukuthi bayakhona kuhlola simo selitulu kodwa bayehluleka kuhlola simo sesikhathi ukuthi
sikhathi sini lesi kunaloko balibele kufuna tibonakaliso. Jesu ke nakayibona lento yakho kwekuthi labantu laba banenkinga, Jesu wabese uyayicacisa uphumela ebaleka uthi you cannot discern the signs of the times. Niyakhona ukwenza konke kodwa kuyanehlula ukuhlola tibonakaliso yalesikhathi lesi leniphila kuso. So nabaholi betenkolo siyabona ukuthi beba kudisregarda lo bekwentiwa uJesu. Lena namuhla abantu bayakudisregarda into letentiwa uNkulunkulu batibukela phansi bangatikholwa. Kukhona tiprofeto letiprofetiwe ngalo Jesu. Ekunama circumstances la khulumako ngalo Jesu. Kunemaziphithi lekakhulumako ngalo Jesu kwekuthi vele unguye lo Mesiya, unguye lo lebekufanele ukuthi alindelwe lebekatawukuta emhlabeni. Bantu ke labaneke namuhla siyabona kwekuthi siphila esikhathini sebumbungothe. Lapho nesimlindele khona Jesu kwekuthi abuye ngokwesibili. But uma ubuka indlela lesenta ngayo iyasho kwekuthi buneni bumbumbuthe kithi thina lesithi simlindele Jesu. Uthi ke Jesu inkinga akusiwo eMasayi ukuthi nina lisitulwane lesibi nalesiphingako. Situlwane lesibi nalesiphingako sifuna tibonakaliso. Jesu wakusho lokho ngoba aqonde ukuthi akukho ema-miracles angenda umuntu akholwe. Ema-miracles akaconvince kude la aguqula umuntu khona kunaloko lokhu kahle kahle bekubheke ukuthi bantu bakucabanga ukuthi kumbe kutawukwenta kwekuthi uma ngabe kwenteka lokhu kube bantu babe nesibindi naloko kumangala babe sebayeda ke uJesu sebayakholwa. Cha, tetekile timangaliso letinengi kodwa sibabonile bantu abakakholwa kuJesu. Into leyenda ukuthi akholwa kuJesu livi la uNkulunkulu. Siyabona ukuthi la inkinga kahle kahle akusiko kuthakathaka balama miracles kodwa na inkinga kwekuthi lesitukulwane lesifuna lama miracles lesifuna lama wonders situkulwane lesibi situkulwane lesiphingako. Lokho ukuthi noma anendeka bemangaki ema-miracles yaNkulunkulu wenda akuphilise ugula uthola umsebenzi bowuda umsebenzi kwenteka lokwana lokuyana as long as umuntu lo mubi nalophingako angeke uze ukubone lokho uNkulunkulu noma angakwenta kangaki. So ke iBhayibheli liyaphinda lokhu ukuthi bantu abakholwa ngemimangaliso kodwa bakholwa ngekufa livi la uNkulunkulu. Uthi ke Jesu kude lisayinile litawuniketwa nine kodwa lisayini ninye kuphela ngileli lekufa nekuvuka kwabo. Ngalamanye amagama uma ngabe akhuluma ngaJona wakwanyamalala kwathiwa ungena emathunjini emhlaba noma emanti. Uthi ke Jesu nine leli takubona kufa nekuvuka kwabo ngiko kuphela lokuthi awukhulunywa ngako mawufunda lo Matthew chapter 12 verse 39 kuya 41. Kufuneka sikhumbulele ukuthi kunetinto letinekufanafana phakathi kwaJona lo amendu wayinhlanti naJesu. Yini leto tinto leto kwekuthi Jona wathi sacrifice yena kuze kutawusinda abantu lebahlaselwa zimvumuvumu lapha kulomkhumbi noma yes kulomkhumbi bekahamba ngawo wathi ajiwe yena kuze kutawusinda abantu. Jesu nguye lovume ukujikwa bathunjini emhlaba kuze ukuthi umhlaba wonke utawuphepha. Kwesibili Jona wanyamalala kude lo waphinde wambona kwaqaqa ukuthi kuphelile ngaJona. naJesu nakafile wangcwatshwa emathuneni kwaqaqa ukuthi inzaba yakhe iphelile akuyophinde kukhulunywa ngaJesu kodwa naJona sambona seka phumile esiswini sendlala.
Jona wasustainwa nguNkulunkulu le emajujukini eswinsentanti ngalokhu kufanako naJesu wasustainwa nguNkulunkulu khona emathunjini emhlaba. Jona wavela emva kwamalanga lamathathu naJesu emva kwamalanga lamathathu wavuka ekufeni. Jona wavela ashumayela kuphenduka kwekuthi abantu abakholwe baphenduke khona ntaba. Jesu nanamuhla lokho sikhuluma indzaba yokuthi asiphenduke bazalwane, sikholwe kuJesu. Khona nakabuya kwesibili sitawutholakala singamalungisa, singatholakali sibantu bekulahlwa. Jesu ke lapha uxwayisa noma ukhoshina abafundi bakhe ikakhulukazi ngezinto letiphathelene netifundiso tebaSadusi kanye nebaFarisi. Haleluya. Uthi Jesu uqaphelani imbiliso yebaFarisi kanye nebaSadusi. Uyabona emva kokuba Jesu endlule kulokushayisa lokwenteka phakathi kwakhe kanye nalabaholi betenkolo nakendlula nje kuloko, so ukhuluma nebafundi bakhe uthi qaphelani imbiliso yebaFarisi kanye nebaSadusi. Bafundi baJesu benta njani? Bona baqabanga lokungale le Jesu endlule kadzeni kibo, bawucabanga ngetimbo ukuthi Jesu ngabe ukhuluma ngalo kani bakukhulunywa ngembiliso, kukhulunywa ngeyeast le kaJuda, kwakukhulunywa iyeast yayi-picture of sin and corruption. Uthi Jesu ngalamanye amagama kubafundi bakhe, be careful of sin and corruption. Bafundi bakhe bacabanga ngelenye into kwekuthi Jesu usho ukuthi ngabe sigodlwe sinkwa, ngabe kwente njani. Kanye nemaJuda ebevele ayibeke lapho lendzaba yekukhuluma ngeyeast noma ngembiliso, bebakhuluma nge-bad influence, kwekuthi uma besikhuluma ngeyeast sikhuluma nge-influence lembi leyingena ngekunyelela ingabonakali, itokonakalisa tinto letiningi dala ebo-corruption, impilo ibe corrupted. Yini? Ngoba kukhona into leseyingenile. Jesu ke lapha ubaxwayisa ukuthi le mbiliso yebaFarisi nebaSadusi ngema-false doctrines, ngoba nanamuhla asasekhona tikhona timfundiso temanga. Umuntu alifunde liBhayibheli angingidi asho lokunye, afunde nemagama langasiwo, abese abuya lapho uyoshumayela lenye into lengashiwo kuleBhayibheli. Uthi ke Jesu qaphelani imbiliso yebaSadusi abakanye nebaFarisi. Yenta njani le mbiliso? Number 1, yenta kube ne-sourness, umuntu avela bemunyu akholiwe. Imbiliso yebaFarisi yenta njani? Yenta umuntu akhukhumuke nje, akhukhumuke, agcwale umoya. Yini? Imbiliso yesono, ye-corruption. Number 3, yenta umuntu uyabona into naseyikhukhumuke ize iqitheke, ispread, ungathi kuyosibili kanti nawe ukuthi uphele hafu kuphele khona lapho. Yenta njani lento lena? Lento lena yenta kwekuthi yonke lento igcine inemonakalo, kodwa ikwenta ngesithe, ikwenta ngesese, kungabonakali kwekuthi lo muntu ukhukhumuka usawa wenze njani, ungene sono. So ke Jesu ukhutha abafundi bakhe uthi qaphelani leto tinto leto diphethe nabo abantu nabo, we are in conflict nabo just because labantu laba babantu labanetinto tabo letifihlakele. And ke Jesu uyakuveta lokhu kwekuthi hayibo akusingesingwa lento lena, and bafundi bakhe beba concerned nesingwa. Uthi Jesu uyathi khumbulani phela kwakuthi ngetimba letisihlanu ngodle 5,000 webantu, kwabuthwa kwagcwala amangaka emabhasiketi. Ngetimbwa letimbalwa ngodle 4,000 webantu, kwagcwala amangaka emabhasiketi. Jesu utama batshengisa ukuthi that is not a problem, but a problem
imfundiso lembi imfundiso lengemanga and lokhu kumqoka ukuthi singabazalwane siqaphele ngoba kuyinkinga kwaba khona ebandleni imfundiso yemanga libandla liyalimala and-ke lokubuhlungu lapha our memories letiqondo tethu tifanana na this thing angisayibukela inyalo kuthiwa like days in an hour class uyabona uthi ugcwele ubuye enkonzweni uthi ugcwele kanti kunesikhatlana nesikhona kuphume ugcine u-empty uphinde futhi kubuye kubeka nje uphinde futhi kuyakwa kunjalo-ke umuntu kulesinye isikhathi lathi alifundela ivula nkulunkulu kube nesikhatlana nje lesincane kuba-ke nekunqusa ukuthi yenkulunkulu ingathi ungavala ngemuno wakho kunesikhatlana kulembotshana la kuphuma khona lentinto ngithi sengitivile tiphinde futhi tiphume ingathi wena unkulunkulu ungavala ngemuno wakho. Haleluya. Bese le nhlinto yami ifanana ne-akhi la kugcinwa khona imana lengcwele ihlale khona la nhliziyweni yami kube nekudla lokungcwele. Jesu uyakuveta lo nakakhuluma nebafundi bakhe uthi qaphelani imbiliso yebafarisi, qaphelani ukutendisa, qaphelani hambe nithatha tifundo letide ebuqiniso. Sengiyaphetha ngiphetha yena na noma njengasho kona ngithi number 1 Jesu ukhuluma nge-ignorance, number 2 ukhuluma nge-unbelief, number 3 ukhuluma nge-forgetfulness kubafundi bakhe. 1 nakakhuluma ngale ignorance ukhuluma ukuthi Jesu lapha uyathi phela mina ngisebenzisa tinto leti material, tinto letiphathekako kuyokwenza tinto takamoya leningeke nize nitibone, leningeke nize nitathe, leningeke nize nitikonze. But what is there? You need to be spiritual people. Ufuna netinto nitikonze ezingeni lakamoya. So-ke letimfundiso kalaba too materialistic, whereas the tinto letimaterial tifuna tistrive Jesu. I-unbelief uthi Jesu anikholwa yini sizathu ni-concern ngetinto talelive, ni-concern ngesinkwa lokho sekuvele kwanthatha nakhohlwa nokuthi mina ngimenti wema-miracles. Number 3 kulowo egcina forgetfulness kutsho ukuthi lapha Jesu uthi kubafundi bakhe nine niyashesha kukhohlwa, niyashesha kukhohlwa kwekuthi mina ngingibani nokuthi mina I can provide. Ngifuna kusho lokho kwakuna sibantwana bakaNkulunkulu asikufune ukuthi sigeyine lwati singabi bantu laba-ignorant. Asikufune kwekuthi sifune kukholwa into leni for faith is a substance of things hoped for. Sikufune le substance sibese siyafuna ukuthi sihlale njalo sikhumbula le nkulunkulu asibidele kuko asithandaza. Babelolungile sesibongile Nkosi, sibonga livi lakho, sibonga ukuthi Nkosi uyaxwayisa, uxwayisa abafundi bakho ngoba imbiliso yebafarisi nebasadusi iyonakalisa similo nesihle. Imbiliso lembi, imbiliso yetentisa, imbiliso leyingambonakalisa uNkulunkulu. Lapho nabantu bebangevani khona bendeshana sebayevana just because sebabona one common threat edimpilweni zabo bonke. Ngiyacela Nkosi ukuthi sende singemakhono kwekuthi sikwethembe sikukholwe regardless of our enemies, regardless kodwa sikholwe nguwe Nkulunkulu kuko konke lesikwendawo. Hambele emakhaya ethu, hambele tindzawo tethu lapho sikhona khona kuze ukuthi Nkosi Jesu qosha yonke imimoya emibi ngaKristu Jesu Nkosi manje naphathe. Amen. And the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep our minds and our hearts in the love and knowledge of God and of His dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen and amen.
Thank you very much. God bless you. God bless you. And please do share this to others. And your comments are always spiritually uplifting to me. Be blessed. Amen and amen. Hallelujah. Baba sesibongile egameni lika Jesu Kristu eNazarethe. Sibonga